Mulai lagi viral di sosial media, pelakor mulai merajalela, yang bikin hancur rumah tangga gara-gara Garida Pekerja. Rasa kenyal-kenyal begitu. Kenapa maksud apa so ini? Oke jeledeng. Hahaha, mengerti kita. Apa dan kalau nggak mengerti? Pelak mah punya rasa oke jeledeng. Mulai lagi viral di sosial media, pelakor mulai merajalela, yang bikin hancur rumah tangga gara-gara Garida Pekerja. Rasa kenyal-kenyal begitu. Kenapa maksud apa so ini? Oke jeledeng. Hahaha, mengerti kita. Apa dan kalau nggak mengerti? Pelak